ngapai kanlong sukses. Ke HYC West Khasi Hills District pelalam kematu Presiden Keseng usamla lumlang Khars imli. Kilale bene Kyntu yu Deputy Commissioner ban pinpau ke jing sokia halor ke jing slam ban pinmi yaki kubor Lait kam na kebenta ki kam balat Thylli lingba ke District Selection Committee. Usamla lumlang ula pensyai ke jing kerki ban Pyndap no yaki kam balat Thylli namar Boni ki samlai ke bela Pyndap yaki jing puli beper kesnem jengki kelatam hakapor betep kam. Hakabai day bekani udisi la penting kena haki bo unsa le ki jengdon kam ban penmi yaki kubor Lait kam hapo uni usnem. Nak yang jungi sungguh di sa disi ba la larangi ba mentas nam insa le no ya no syakfan nam ta ka DSC exam ba kin ya syakfan nam ta jengdon kam nam ta Bantung ya di kam fair lumbak DSC baru di departemen po ka West Khasi district tenak liang jungi yes kam ban liang saya disiru kembali la larangi ba mantas nam de bandon ka DSC baru ki pus di balaja po West Khasi district departemen fair mentai nang kinang lum mendiak cepat nam ta